Nongeye kuguha ikaze kuri Rewo TV Entertainment, ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi muri rusange, by'umwihariko mu karere ka Ruhango. Ni inkuru iri kuvuga yuko umusore yatawe muri yombi akekwaho kwica nyirakuru amutemye. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi, by'umwihariko mu karere ka Ruhango, aho ari inkuru yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi, abantu bavuga batese undi akarere ka Ruhango bigenda bite ahantu hahora inkuru zo bubwicanye, inkuru zigiye zitandukanye. Polisi rero yo mu karere ka Ruhango yataye muri yombi umusore w'imyaka 19, aho akekwaho kwica nyirakuru amutemaguye, amuziza ko yaba yaramuroze. Iyi nkuru rero yasakaye mu masaha ya saa yine za mu gitondo tariki 14 Ugushyingo 2025, aho bivugwa yuko yabereye mu mudugudu wa Kabuga, akagari ka Kabuga, umurenge wa Mbuye, mu karere ka Ruhango. Abazi mu karere ka Ruhango ndakeka muzi aho umurenge wa Mbuye uherereye. Ababibonye rero bahamije yuko uyu musore yagiye mu rugo rwa nyirakuru witwa Mutumwinka Tereza w'imyaka 72, akamutema ibice by'umubiri aramwica. Umuvugizi rero wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hassan Kamanzi yabwiye igihe yuko uyu musore akekwaho gutema nyirakuru amaguru, amaboko n'umutwe bimuviramo urupfu. CP Hassan Kamanzi rero yakomeje agira ati uyu musore yashinjaga nyirakuru ko yaba yaramuroze bikamuviramo uburwayi bwo mu mutwe, niyo mpamvu abaturage bakomeza bashimangira yuko ariyo mpamvu uyu musore yaba yishe nyirakuru. CP Hassan Kamanzi rero yakomeje avuga yuko uyu musore yatawe muri yombi, akaba afungiwe kuri sitasiyo ya polisi yambuye, mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya Kinazi gukorerwa isuzuma. CP Hassan Kamanzi rero yakomeje yihanganisha uyu muryango wa nyakwigendera, yongera yuko hagiye kubaho isuzuma bakamenya niba uyu musore afite uburwayi bwo mu mutwe koko, cyangwa niba hari ibindi byaba byamuteye gukora kino cyaha yaba akekwaho, hakabonwa rero gukurikizwa inzira zisanzwe z'amategeko. Ni inkuru rero ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi. Rero abantu benshi bakomeje kugenda bibaza batese bundi kuki akarere ka Ruhango ariko gakunda kubamo inkuru zigiye zimeze zitya. Abantu benshi bakomeza kuvuga yuko muri Ruhango hakunda kubayo ibyaha by'urugomo, aho abantu benshi bakomeza kugenda bicwa kubera ibibazo nk'ibi bigiye bitandukanye, aho usanga abantu baba bafitanye ibibazo mu miryango bigiye bitandukanye. Rero bikaba ari byo bikekwa yuko muri Ruhango hakomeza kugenda haba ibyaha bimeze bitya. Rero muramwumva uyu musore wo mu karere ka Ruhango nawe akaba yishe mukecuru we cyangwa nyirakuru, amuziza ko yaba yaramuroze, maze nawe akaza gufata umwanzuro yuko yaza kwihorera. Rero twari turi kumwe muri iki kiganiro, icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika, maze tukajya twibanira buri munsi. Thank you so much.